Ekanisa egi neshangwa omu kyaro kya Buguma omu gombora ya Karama omu district ya Kibale kandi nikigambwa ngu nekomoka omu district ya Kamwenge. Abarikugishabiramu nibajwara ebijwaro bya kyenju amakuru gakyo ngu n'omushana gw'ensi. Ekanisa egi eriho abaana bingi abarikuturaho baitu abatuura nibagira ngu abaana aba nibaheebwa ebifubiro by'amaani kandi abamwe batandikire n'okutoroka bwanyuma y'okutandika kubakoma aha njegyere. Ebi byizire kumanywa bwanyuma y'omwana omwe kutoroka omu kanisa egi kandi hariho abamushangire natambuza ebigyere arikugaruka owaabo Biguri omuri Kamwenge ahi bamwihire. Bakandeta ndikumanya nesaga mama kono asanga bakatutera bagamba tujye tumurole tusanga atari ati nke mukasirete nari bamama takwenda kwijenya nagamba likantaye wana tuba kwikizibwa otambule ugenda mutona hine cyo kuba ndagura ugenda zo kurara nije bakagamba abantu ikamugu kanyana tinkwenda nyenda garukamuka mama wa mato twabazamu n'omusajja yatugamba omwana ogwo akamuleta bakiranize na nyina buyabaleetaga hamu na mutaahiwe. Nyina twamuteera yagumyangu ebigendo maiso byona abimanyire. Twasooka kumusaba esimu yayise w'abaana batole kati bagine baitu hanyuma yakaire bagituhereza kandi obutubalize munayise yagamba abaana abo bakabayayo atatungire kumanya kuona kandi atura n'abaseera kwiha babayihireyo. Bwanyuma yo kumanya aha mbere egi abebembezi baresera omwana ogwo aha kanisa egi baitu embere yibashangireyo teri nungi ahabo kuba bamwe mu baana nibasiiba aha njegyere renga. Nakona milimu mutabu nakona bya kulia mutabu na vitu nakula mutabu wagena mutabu na yo biguli bamuno wanyizo no mwana twamukwatire mwana twasibo yo mwana mukajegere nemere balete mukajegere ngani mu rujegere ne kumutwala mutoyi twala mutoyi agenda fama yakamo mu rujegere tuberna yenga mwezi ngenga na je kuno namna batuze mu bara nyimbu yatereze tinisa muno akanisa eno abaana halimu abandi abaturozire habwire buno nabo nibaisana aberarikirira nozirora baroho bundi nka batari kurungi nikizoko bundi nabo kuihwa wabo bakaihwayo bitari birungi. Then ekindi ekintu nisize ombuhereza tubwine bwingi amakanisa twinago mu Karama ono mu Uganda yona tinka kisangire munongu tubaire na amakanisa gakwetaga obukumi hati bonsangi ngireho wa security hati kyandetero kutina muno nagambe bikorwaho rundi haruho ebitari kugenda kurungi. Orukurure kanisa egi omanyirwe kanabi ari atumanya Ruhanga najangwa abana aba nibabakoma ha rujegere barikwenda ngo babahane obundi bakagire emico mirungi. Amukuba nyo echo kikuikirizibo yes abwake nikikirizibo nikize nkushobora ubu kumara nyowe ni musumura hati ni mwikariza po mwana ni muhanda amukuba nyowe ntendekerwe ni baro zange zikungamba tendekerwe myaka mukaba ni myaka ebiri certificate ni myaka ebiri mu guidance and counseling ni myaka ebiri ukikuza cy'abana ukurinda ubwo abebembezi boko nibashaba barikubakiraho okureba mu nshonga egi kuzoka ro compromisement z'abana munano abokwa bwo kurora umwana bakwasira urujegeri umwana nibamutinde santi baguye kumusiba harujegeri ariho no muserukali nabandi ati aho twerarikirira mu security kandi abalirano nibagamba ngo kujya kugyayo no muntu atakusabiraho bakumwirukiye bumaterwa so hati nasanga imbere egyo netinisa so nisaba ngo tukonyerangana n'abebembeza abandi abakwatwaho imikono gya government turole ngo twakonyera hakikwetagisa ngo kubasabirira abarwayire ngo kubatayina kizibu cyona ngo kunabe wabo kuri Kamwenge tinkumanye baraliye kurungi ati atekera hano branch yo konyera abantu mu n'abarwayire abayine bizibu ya buri muringo nibabasabira nibakira abaturano bajangwe mitwarize y'ekanisa egi bweka bashobero bwa rubanda na ruzije twikayijya ndimo bati tutugike nga kurungi nese turirahe kanisa ikora byayo tusaba kujyayo ko umutaka tubasaba kwikiriza kujya utasomerayo
ni abana bekunganya abana bayisiki konka titureho boje tutumanyire hasa hatureho ki akati tumanyire bifuwa tumanye makuru gayo nechweka nimbono mwana muhanda nakaguza umuhanda ugenda abuyo mukaguza mwana yo sazu noruka nangamba wa kugenda yu Kampala yebigere biguli Kamwenge na mukaguza urarubato ike yu izirota yagamba aro abaseje bamuleserege ne bamugamba je kumutwara mwanyina Nabi aliyatumanya najangwa abana aba nuwari kubareberera ngukanda bamwe bakabora kiyambo mbazire babo bito byendya n'oburaro nabyo nibyetengo kucyondozbwaho ndi mushamusubizi kandi musamuhinji nyine umwani ndi mutunji tunge koko tunge mbuzi kandi ndi mutunji kindi muntu yabiga icyo kurebera uheza bene bigenda misho bigereka bitogesa abantu enkurakurana bahinga umwani bahinga intoki okurujira har Nabi Aliatu Haruhanga ikanisa ije katanu ko mwaka gwa 1995 eri kutandikira mu district ya Kamwenge bito mu Kibale yamara emyaka 5 yonka gasha kwa Thomas tumwebaze.